turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nakomeze kubana namwe, mwarahizagiwe cyane gose. Turabashimira ubwe mukomeza mudukurikirana kuri no channel yaracyariho ibyizigiro. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu bukomeze kubabaho. Tugushimira wewe umaze kugira subscribe, tugushimira wewe ushira ka like, tugushimira wewe ugira partage ku bandi bantu kugira ngo bashe gushikirwa na zino nyigisho ziriko ziraca kuri no channel yaracyari ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana nawe. Turakomeje ikigwa twatangiye gifise teme ivuga ngo ibanga ryo kwemerwa n'Imana ndetse n'abantu. Twaravuze ngo ibanga rya mbere ryo kwemerwa n'Imana ndetse n'abantu no gukora neza. Imana igira Kayini ariya mwitanguriro 4:7 ngo nukora neza uzakwemerwa, ariko nutakora neza icyaha kibunze kurugi. Icya kabiri rero twavuze cyatuma wemerwa no gushaka amafaranga, kuba umukire, kurondera amafaranga. Basumate ambara neza, shaka amafaranga. Nubwo ufise agahuzu kamwe kamesura ugatera ipasi ukambare, kubera nuzakwemerwa abantu baguma bakubona uri mu bivu, uri mu mwavu, wambara ibintu byashwanyagurise bidafuze bitameze neza. Hari abagore bamaze kubaka ingo zabo ariko batigera bambara neza, bavuga naragwinjiye nta ngorane, naragwinjiye. Ugasanga umugore ntabwo ayisiga, ntabwo yambara neza utuntu two gukurura. Umugabo yumva umengo yaramushikanye, umengo bari kumwe. No, wa mugore we ugeze mu rugo rwawe zindura mu gatondo, oga ambara gahuzu keza, umugabo aguma kubona uri sumate. Ya nuzakwemerwa rero ukora nabi, uzakwemerwa n'ibikorwa uzaburi kurakora byiza. Ibanga rero rya kabiri ni ugushaka amafaranga. Shaka amafaranga nshuti yanyu uri kuranyumva. Gora ikintu cyari cyo cyose cyakuzanira amafaranga. Emera usuzugurwe ari kuri kurarondera amafaranga. Emera ukora akazi akariko kose gashobora gukwinziriza amafaranga, ariko atari kabi, atari kwiba canke gusambana canke ubupfumu n'ibindi. Ariko shaka akazi keza ko kwinziriza amafaranga. Mvuze akazi keza ntabwo ari ako mu biro canke muri societe. Oya, mvuze akazi keza ni kari akazi ukora ukemerwa n'Imana ndetse n'abantu. Ibanga rero rya gatatu ni ugusenga. Ibanga rya gatatu ryo kwemerwa n'Imana ndetse n'abantu ni ugusenga. Mu gitabo cya Nehemiya ibice byaho 2:8 haravuga ngo bo nicete nshira Asafu umurinzi arinda ikibare cyawe, kugira ngo ame ibiti byo kubaza ibikingi by'amarembo ngo y'igihome cy'abashibamyi cyo ku ngoro bo n'iby'uruzitiro rw'igisagara n'iby'inzu zobamwe. Nuko umwami arabinyemerera abitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri njyewe. Nehemiya yakoraga ibwami, yarafise akazi ibwami. Mugabo Nehemiya yari umuvugishwa w'Imana, yari umuherezi w'Imana. Ariko Nehemiya igikorwa yari yarahawe n'Imana yari yaragihagaritse, agenda kwirongera akazi ibwami. Amaze kuronka akazi ibwami acaradibama, acararyama muri ako kazi, ntiyongera kwibuka iby'iwabo. Mugabo igihe kimwe kiragera ngakajya baza amakuru y'abantu bavuye Yerusalemu, akabaza ati mbega bimeze gute? Igihe kibe bamubwira ngo urushengero rwarasenyutse, ntabwo rugihagaze, izitiro zaho zarasenyutse. Nehemiya agira umubabaro, yiyumvira niki nakora kugira ngo subire gusanasana urwo ruzitiro rw'urushengero rwasenyutse. Nehemiya aravuga ngo nshobora kugenda niyivye ntabajije umwami, nasabye umwami, kandi umwami ntashobora kubinyemerera kubera ari je mwizigirwa afise hano hantu, ntashobora kundekura mu buryo bworoheje, ahubwo byava binkwegera no kwicwa. Nindamuka mbwiye umwami ko ngiye guheba akazi, ngiye kugenda, byava binkwegera no kubura ubuzima. Nehemiya mugabo acamenya ko hari indi banga yokoresha ikamuhesha kwemerwa imbere y'umwami, mbere n'ibiti yo kubakisha urushengero n'urwo ruzitiro ku mwami yabashaga kubimuha atiriwe arabikura ahandi hantu. Nehemiya rero amenya ibanga.
aca akora iki rero? Nehemiya agaca arasenga, afata amasengesho, afata amafungo, arasenga. Amaze gusenga Nehemiya, umva ikintu cyabaye, ngageze imbere y'umwami. Umwami ngacabona Nehemiya ari mu bundi bwiza. Umwami aca yisabira Nehemiya ati mbwira ikintu ushaka ndaza ukigukorera. Nehemiya aravuga ati ikintu ushaka mwami, ndakeneye ibiti ngende kubaka uruzitiro rw'ishengero ryacu ryasenyutse. Ume n'abantu baza kumfasha mu kubyicira ndetse no mu kubijana. Birivuga ngo umwami ngacara bimwemerera. Ntabwo yabimwemereye kubera bari bafite ubusabane n'imigenderanire, oya, ngo yabimuhaye kubera ikiganza cyiza cy'Imana cyari ku buzima bwe. Reka Imana ishyire ikiganza cyiza ku buzima bwawe kugira ngo icyo kiganza cyiza kiguheshe kwemerwa aho utari wemewe, kiguheshe kwemerwa muri sosiyete, kiguheshe kwemerwa mu muryango, mu rugo rwawe, mu itorero, mu mugambwe, ndetse kiguheshe kwemerwa muri guverinema. Imana igushireho ikiganza cyiza. Wari uzi ko Imana ishobora kugushyiraho ikiganza cyiza wari umuntu mubi, wari umuntu aboneka nabi? Kubera icyo kiganza cyiza Imana igushyizeho ikakugaragaza uri mwiza. Uretse ko hari abantu bafite ishusho atari nziza nk'abandi bantu bose bakunda kuvuga ngo ni beza, ngabo ugasanga uwo muntu afise igikundiro gusumba wa wundi ubona umenga ni mwiza, ubona umenga afise ibintu byotuma abantu bamukunda. Ugasanga uwo nyene ntabwo akunzwe, ngabo ugasanga uwo wundi muntu hari irindi banga yamenye, hari amasengesho yamenye, arasenga, maze biciye mu gusenga ahabwa ikiganza cyiza kimuhesha kwemerwa. Turabona undi muntu yitwa Morodekayi mu gitabo cya Esiteri. Buriya Esiteri na Morodekayi ni abantu bahawe kwemerwa atari kubera ishusho, ariko biciye mu gusenga. Birivuga ngo umwami arondera umuntu yagira umwamikazi, ariko akoranya abakobwa bavuye mu bihugu 120 hafi n'indwi. Bose baraza bavuye mu bihugu bitandukanye, bose baje ngo maze ngo baronderamo umwiza yabera umwamikazi w'umwami Hasuwerusi. Maze rero Esiteri amenya ibanga ryo kwemerwa, katari kwisiga, atari kwipodora gusa, ahubwo kari ugusenga. Ngo Esiteri arasenga, biciye mu gusenga Imana imushyiraho ubwiza. Ageze imbere y'umwami, umwami avuga ati ihiganwa rirahagaze, abandi batari bwaca imbere yanjye mubasubize inyuma, uwo misemo n'ubunyene niwe azambera umwamikazi gusumba abandi bantu bose. Ntabwo Esiteri yemewe kubera kwisiga, kubera amatayi, ariko Esiteri yemewe kubera ubwiza bw'Imana yari yahawe biciye mu gusenga. Birayavuze ngo ubwiza, icyubahiro ndetse n'amahoro bizaba ku muntu wese akora neza. Esiteri yakora neza mu nzu, abantu bariko barasigirwamwo kugira ngo babakore neza, kugira ngo nibagera imbere y'umwami baze bahashike basa neza. Muri iyo nzu abantu bagezemo, wari uzi yuko bamwe muri bo ko baryamana n'ababapodora n'ababasiga kugira ngo wenda babashyire imbere, babasugume, babashyire hari imbere. Ariko Esiteri yirinda gukora nabi. Icyo gikorwa yakoze Esiteri kimuhesha kwemerwa, yemerwa n'umwami, agirwa umwamikazi. Undi muntu yemewe ni Morodekayi. Morodekayi ntabwo yemewe kubera ko yakoraga neza gusa, oya, Morodekayi yasizeho n'amasengesho. Murazi ko Morodekayi yaburiye umwami, hari abantu bagombaga kumwica, ariko impera yari kuronka ihabwa Hamani. Ariko icyo gikorwa gica kirandikwa, gica kirabikwa ahantu, ariko Morodekayi ntiyakironkera impembo. None idosi ya Morodekayi y'igikorwa cyiza yakoze yagiye kwibukwa yagiye kwibukwa igihe yasenga. Nshuti yanjye, gusenga bizatuma wemerwa n'abantu batakwemeragwa. Turafise abantu batari bemewe, ariko biciye mu gusenga bahawe kwemerwa. Turafise abantu bari nyuma y'abandi, ariko biciye mu gusenga bashyirwa imbere y'abandi. Gusenga bizakwemeza aho utari wemewe. Gusenga bizahindura ubuzima bwawe. Gusenga bizahindura ishusho yawe uko wagaragara. Gusenga bizagucira inzira aho utabonaga inzira. Gusenga bizahindura ubuzima bwawe, bizahindura imibereho yawe. Gusenga bizakuremera ubundi bwiza budasanzwe. Gusenga bizaguhesha intsinzi mu buzima bwawe.
niryo banga rya gatatu, ni naryo banga rya nyuma turangirijeho kuri kino cigwa cacu ryo guhesha ugirane kwemerwa mbere y'Imana n'imbere y'abantu. No gukora neza, no gukora neza. Ibanga rya mbere twavuze ngo no gukora neza. Ibanga rya kabiri twavuze ngo nukugirane. Ibanga rya kabiri ryo guhesha kwemerwa no gushaka amafaranga, nawe ukagira amafaranga. Kubera umwora aranywa ariko umutunzi agira abagenzi benshi. Ibanga rya gatatu no gusenga. Mwarahizagiwe cyane. Nagira nkwibutse wari rya mbere udukurikiranye, gira subscribe cyangwa sabone, wongere ugire partage ku bandi kugira ngo bashikirwe nino nyigisho, ugire na like. Imana iguhezagire cyane. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data, birashoboka gatari yemewe mu karere yararimo, ariko ndamusengeye umuye kwemerwa mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'Imana zigota ubuzima bwe, ugwize amasengesho muri we, ugwize umwete wo gukora ibyiza mu buzima bwe, ugwize umwete muri we wo gukora, wo kurondera amafaranga mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryo rirambwira iyo ufumbatuye igifuzi cyawe uhaza kwifuza kw'ibiriho byose, waze kwifuza kwawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahizagiwe cyane. Wifuza gusengerwa umutwaro wari wose, ari kibazo ufise, WhatsApp yacu ni iyi +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane, muri umugisha w'amahanga.